tukumvikana ko tugiye kuba mu nzu imwe ariko mu byumba bibiri bitandukanye. Ntawe uderanje undi, ntawe usura undi, ntawe ugenderana n'undi. Sibyo? Genda ubi wawe nanjye ubi wanjye. Sindi umugabo wawe ntabwo umugore wanjye. Jesus! Nivuga mbaye umuzimu. Nyine nge nari nzi ko wagiye mu ntara. Wagiye mu kazi. So ahubwo sinumva ukuntu uri hano wowe. À l'absence de Charles Solidas. Uzi ko ntahari nyine. Ndagukeneye byose umunsi. Abagore nicyo kiremwa kimwe kibi kiba ku isi cyavumwe gikora ibintu byinshi bibi. Sinzi impamvu rero. Maso. Hari ikintu kimwe ugomba kwitondera mu gihe turi kumwe. Sibyo? Niba hari ikintu nakeneye kuzongera kukumvaho, nukumva uvuga abagore nabi. Nanibeshye boss mumbabarire. Urambabaje kandi. Urebye ni nko kurongora mushiki we ku gahato, ku buryo umujyana muri Canada ukamuturishayo ukamuha viza yo kuba muri Canada, mbese kugira ngo igisebo kitazajya ku muryango wabo. Ukumva rero ko ariyo nzira ari kubicishamo, noneho ngo nitutabikora ngo aho gusubira muri Canada duhumeka tuzagenda turi mirambo. Nibwo butuma yampaye. Yego ubwo rero nagusabaga ibitekerezo byo twakora. Ngo numa mu minsi mike bari bunsabe no kubashakira ijuru. Nuko nguko. Hanyuma se ukaba wumva twakora iki? Wowe igitekerezo cyawe ni iki mbere yo kunsaba igitekerezo? Igitekerezo nge nari mfite ni ukubaha visa, ariko atari visa yo kujya muri Canada, ahubwo ari visa yo kubakura mu buzima ku buryo bavaho nyine. Okay. Ubwire bari abantu bashaka uburyo bihutisha speeding nko mu mezi nk'abiri ibintu be birangiye. Ndashaka kujya muri Canada ibingibi byarangiye. Nagabiri yagera nkukije ko twavuganye n'umubare w'abakozi turimo kongera. Hanyuma ubwire ubwo babahungu bacu ko dufite akazi. Murakoze. Ndafite gahunda. Ndabona wabonetse. Sinsanzwe mbakase. Ntago wabaye busy none. Hano se wabonekaga. Amapati yose yagukumbiye. Ko wagira ngo niwe organizer w'ibirori byose byo mu mujyi wa Kigali. Ni isaha ya breakfast. Nahuye ko mfite gahunda. Hanyuma fata breakfast ugende mu kazi ibyo bindi ni nyuma. Ariko uribaza birthday zose zibaye. Sizi blood shower zibaye. Sinzi party za he na hehe zose zibaye. Ari we organizer ari uzi hejuru ari we wagira ngo niko kazi watorewe muri iki gihugu. Warangiza ngo I know ni saha ya breakfast ariko umugore utaboneka mu rugo. Umugore utazi inshingano ze uhora mu birori. Abantu maze kubyara urabona arabo ukwiye kuguma kubo uwo mugore wo mu birori udashyira amaguru hasi ngo umenye urugo rwawe. Ibintu nk'ibyo bifite ahantu bivugirwa ntabwo bivugirwa hano. Aho bivugirwa ndahazi ariko naha ni mu nzu ntago ndi ku gasozi. Genda shaka kukubaza ubundi reka nkubaze. Iyo utari muri urugo inshuro zose urara hanze urarahe? Urara muri abagore b'abajyama b'inshuti zawe mwirirwa mu bigare, urara ku bagore ku basore urara he? Urara rogi urara he? Urara iwanyu urara he? Ngo baki? Abaki bigezaho ntikiraza yuko hari abatipe mwa mwararanye. Utagiye iwanyu uri no muri rogi. Jesus. Yes. Okay. Gicaye tubyihorera. Mbanderanye n'abatipe. Wowe ntabwo ushoboye kuba umutipe kugira ngo ngende gushaka abatipe. Reka mbaze. Ndumva nabaza mama wawe. Ngo uvugane na mama wanjye. Nibura niwe wambwira ngo iyo ataraye iwawe aba yaraye iwanjye. Ndakeka ari we wamenya aho waraye.
nambwira ko urari wanyu ubwo ndatuza ndashyira umupira hasi. Nambwira ko utarari iwanyu kandi utanaraye aha, uraba waraye muri twa dusore ndi kuvuga. Hari ahandi uraba waraye. Okay. Uvugana na mama wanjye. Yes. Okay. Vugana na mama wanjye. Utibagiwe kumubwira ko ataco ushoboye mu buriri. Ubimubwire ko ntacyo ushoboye. Narihanganye birenze ariko ubu ngubu mbikubwije ukuri ntacyo ushoboye. Tu comprends? Ntacyo ushoboye. Sibyo ushaka? Kubwira mama bimubwire ntubyibagirwe. Urasobanukiwe? Ça va? Marlène, karibu. Hari n'umukozi ari hariya kandi nari ntari n'ahantu nari ngiye kugenda, so rero mbonye abashitsi ubu birahindutse. Bite se byanyu? Biti urasa nk'umugeni kabisa, usa neza, wambaye neza, Chris yavuma agufashe neza. Tiyore n'amakuru ufite. Okay, ndazi mani. Amazi. Amazi yanyine. Amazi ariyo muduha. Kwa? Niba tuzanira amazi. Mwese murashaka amazi? Byagenze bite? Arashyushye hanze. Keke. Nacomeka. Ya, hano. Chumika hano. Keke? Agobye twabashitse. Haratuje. Kuko abana badahari. Karibu turabishimye. Tubakiriza iki? Tuzanira amazi. Mwese muranywa amazi? Bose ni amazi. Hanyuma se biti amakuru y'ubugeni mbese? Sa neza nyine urebeye inyuma. Ariko ko numva nteye ubwoba. Umugeni uvugaganya gutyo. Numva nteye ubwoba kabisa. umva njyewe iminyange. Ariko buriya uzi ko wanjye na Christian tutakirana mu cyumba kimwe. N'izina rya Yesu. Ngo? Ntabwo tukirana mu cyumba kimwe nyine kuva umunsi wa nyuma dore bukano n'iraje nyine ry'ubukwe. Jesus. Aya, iya ni brag uriko mo kumbwira ibyo nibiki. Ngo ntabwo? Beti, ibyo nibiki. Oya, Ngwino tugende hanze. Turajya hese ko naba babizi ko bansenze bahari. Ko ntacyo guhisha gihari. Mahari ibyo nibiki nuko. Shaje nyine sorry ko twaratinze kubikubwira. Ako niyo mpamvu twari tuje hano nyine ngo tubikubwireho umuntu mukuru tugira inama. Betty, ni ikihe kibazo gihari? Ko nzi ko Chris yari umwana mwiza. Ibyo byose nzi ko ari wowe byose wabiteye. Umunsi wa mbere w'ubukwe. Meme nana insemeni irarangira ngo ntabwo urana n'umugabo wawe mu kitanda kimwe. Oya. Ibyo ntabwo ndimo kubisobanukirwa. Ayo ni amakosa yawe. Ubu se mu rugo bo baba babizi ko ngiye ntazi uko byagenze. Ndashobora no kumbwira ibintu nk'ibyo insemeni nta kintu kimwe umbwiye. Mu rugo barabizi. Ariko se Christian yambere imfura ntabibabwire. Ntabwo negeze nifuza ko babimenya. Urabizi ikibazo cya papa.
ntabwo ari gushobora kubyakira. ni nayo mpamvu nanjye mutabimbwiye. Nyine sisiteme kubera amakosa nakoze numvaga twazahoranye kugira ngo tugire inama. Uyu uramuzi ni Marene Shakira, uyu nawe yitwa Jasmine, ni mushiki wanjye kuva kera nyine, rero byose barabizi. Twari tuje aho ngaho ngo baso ungire inama kuko nta wundi muntu ufite wo kuba yamfasha muri ibi bibazo mbere. none se njye ndashaka usobanurire neza icyo wapfuye n'umugabo wawe. reka mbikubwire. Betty nyine yaciye inyuma Chris. ngo yaciye Chris inyuma. yamuciye inyuma twese ko nari nzi ko bari mu kabuki ugaciye inyuma umugabo wawe. byagenze bite? Wa muhungu twakundanaga yanize umutego. ngo yaguteze umutego? uwuhe mutego? nyine twaryamanye muri munsi ubu. ngo ngo byagenze bite? ku munsi w'ubukwe? nyine nagiye muri tuwarete nsangamo nyine noneho Masudi w'inshuti na Chris aradufotora nyine aramwereka. yagusanze muri tuwarete agufata ku ngufu? ni ibibazo bikomeye cyane. okay Betty, ndashaka kumenya uyu muntu mwazananye ntabwo muzi kuko ntabwo muzi mu muryango wacu. none se ibyo byose byakubayeho umugabo wawe yagusenze ahari? ntabwo rero hari ko nyine byari ngombwa ko mbimubwira kuko ni inshuti yanjye cyane. kuko uyu mukobwa ndamuzi. hari umutipe yitwa Junior mico myiza yambwiye ko ari sister we. niyo mpamvu urabona nkubaza ibyo byose. kubona arimo yumva amabanga ya famiye. okay ngiye kubwanyu nta kibazo gihari. mwizeye? ndamwizeye ikibazo kubera ko ajya gufasha mu bintu byinshi. ni inshuti yanjye magara, nta kintu mfite cyo kuba namuhisha. ariko ntabwo Junior ari musaza wanjye, ntabwo ndi mushiki we, ahubwo ndi fiancé we. ngo Junior ni? Junior ni fiancé wanjye. God. Junior ni fiancé wawe. okay 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 ntabwo nabikoze nabigambiriye. ndakwinginze mbabarira basi turebe ikintu cyakorwa. umva Junior nako Betty, sorry reka turabisubiramo cyangwa ejo tuzabivugana. umeze neza? ndabona umeze nk'umuntu urwaye umutwe. nakuzanira amazi? it's okay. merci. kwicara hano hari ibyo ushaka tuvugana. ndashaka
ubwiza ukuri. Wavuze ko Junior Mico myiza ari fiancé wawe. Ushobora kuba numvise nabi cyangwa kuko ngenzi ko Junior ari musaza wawe. Sobanurire neza. Oya, nuko nyine nabivuze, Junior ni fiancé wanjye, ntabwo ari musaza wanjye. Kuba ryari? Kandi ubu ni imyaka 2. Ya, imyaka 2 yego, kuko tugiye no gukora ubukwe. Imyaka 2. Ahubwo se nanjye ubwo nahise ngira n'amatsiko. Ni iki cyaguteye kumva yuko nshobora kuba ndi mushiki wa Junior? No. Junior niwe yanyibwiriye kuri mushiki we, no? Yes. Junior yambwiye ko uri mushiki we. Niyo mpamvu bintangaje ukuntu ushobora kuvuga ngo ni fiancé wawe. Ni iki cyari kibiteye kugira ngo abe yanyita mushiki we? It's okay. Ntabwo ari ibintu. Ni ibisanzwe, urumva? Nta birenze. Courage. Mama nimba urimo gutegura ubukwe sava. Ariko muzantumire. Muzantumire. Yeah, merci. C'est bien. Kabisa ugize chance. Junior ni umuhungu mwiza. Acyari muto. Ni umuhungu uvuka mu muryango mwiza. Courage. Karibu vroma. Ntuzareke kuntumira. Umuryango vroma since waraje uri inshuti ya sister, uri nka comme my sister. Okay, muzantumire nta kibazo. Urumva namaze no kwisanga muri famiye. Betty ni inshuti yanjye cyane, ndetse nk'uko yabikubwiye. Ubwo rero ntabwo namutumira ngo ndeke kugutumira. Ni karibu cyane. Oh, baby. Are you okay? Hey, listen, I got some music. Are you okay? What do you say? 아니, 공부 심지 찍는데 온 거야. Okay. Strong, you okay? Am I? Try now. What do you think? Come on, girl. Babe, byagenze gute ko muntu? Don't baby me. Hey! Don't! Okay? Just let me take my breakfast, because Hey, what's happening? don't touch me, okay? Because right now I really need some explanation, okay? For what? Nibichiko mbona wahindutse byagenze gute? Since when I am your sister? Since when? My what? You heard me.
Your sister, your sister section bikuye. kuva ryari dusigaye tuvukana. Je nawe se nyine turavukana. Nose byagenze gute ko mbona wahindutse? Why? Why? Hey, what? I Hey, don't. I trusted you. what's happened? Hey, what's happened? What's the deal with you and Jennifer, by the way? Janie? She's a friend? I see. Your friend. So, inshuti zawe zose ufite ni mushiki wawe. Come on, babe, yo. Subiza icyo nkubajije. Inshuti zawe zose ni inshuti ndi mushiki wawe, yego? Babe, yo bikuye hehe? You know what? Babe, what's wrong? Ntabwo ndinjije, sibyo? Ntabwo ndi umwana. Se byagenze gute? Junior. Ndatekereza ari ubwa mbere ngo uhamagaye mu izina ryawe. Now you call me in my name? Yes. Shaka ko nongeraho n'ibindi. Byagenze gute se Julie? Mico myiza mwana. Babe, Okay. what's happened? You okay? Don't touch me, please. Don't. Ngiye kwa Jennifer. I was like, okay, welcome home and for the introduction. Oh, ndakuzi. Oh, you're just mean. Junior sister was like, oh. Junior, what? Stop. Let me finish, okay? Oh, you're just mean. I was like, yes, with a happy face. Oh yeah, ndakuzi, uri mushiki wa Junior. Ndavuga Junior, mico myiza. I was like, cyangwa ntago ari kusigaye witwa. Ushobora kuba yibeshye. Yego? Hanyuma se bigera gushira. Nose kujya niba none se hey. No, don't. Hey. I didn't say that. You did. I didn't. No, it's niba icyatuma Jennifer avuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Jennifer niwe bayimubeshye. I don't know. Do you have her number? I think so. Yeah. You think so or you know so? And Let me what? call her. And what? Okay. On my phone? And what? Urashaka nimero yiwe kumuhamagara ku telefone yanjye kubera iki? So you have to prove me wrong. Wamuhamagaye se, don't you have her number? Can you give it to me, please? You call her. Yeah. Cyangwa Give it to me. No. Come on, man. Give it to me. It's okay. You don't believe me now? You know what? You don't believe me? I wasn't born yesterday. Hey. Hey, don't go. Don't go. Do not. Don't go. I don't want to regret this one Babe, because I babe. can do something bad for you, okay? Just leave me alone.